iz putešestvija. 2. august 2021. godine. Danas smo izašli na taru da doberemo malo vranilu travu. Ja i moj Srećko, evo je. Tu sam ja. I naišli smo na nešto zanimljivo što moramo da podelimo sa vama, da vidite da neki put nije potpuno bezbedno ni brati po tari. Evo o čemu se radi. Mrki medved je bio ovdje i evo vidite šta je napravio. Znači raskopao je ovaj deo ovdje. Tu je bio mravinjak i očigledno je vadio mravlja jaja i larvu, pošto ovo mravinjak od šumskog mrava, onog velikog, krupnog, crnog. Evo i ovdje je kopao. I ima i ovamo još na nekoliko mjesta. Sad ćete da vidite. Znači prilično ozbiljna zverka koja zna da napravi značajnu štetu. Evo pogledajte koliko je on to raskopao da bi došao do svog plena. Evo i ovdje. Ovdje se čak vidi i ostatak mravinjaka koji je kopao. Verovatno se nalazimo u njegovoj zoni, što bi moglo biti i neugodno ukoliko se sretnemo. Mada za sada ništa ne ukazuje na tu priliku ili nepriliku, ali moramo biti obazrivi. Evo dole vidite put i dole je naselje, ali to njega ne sprečava da on dođe po svoj plen. Na kraju krajeva kao i mi po svoj. Samo što smo mi, Boga mi, drugačiji puno od njega. Evo, toliko za ovo javljanje.